Ebi n'ebindi byagambwa omu rukiiko rw'aboona b'omurundi gw'18 olwashitama eky'Omuro Gardens. Ana n'okusiimimwe ba member okutira munonga ba delegates abazwekyire abandi. Ibanda is the second in performance in Uganda. The board and the management ebintu kukora omumazima nebyo zikora billion emwe na million ezirengera muri 5 nkamagoba. We encouraginga to save. Mwaheza we encouraginga to borrow. Share capital ngene mugireba 1.4 billion, 1.6 billion, 1.8, 2 billion now. ISSIA sako ninja kushaba memba okwejumbira omukwebikira okuranisa obworo omu maka gaabo. Bapiki tubahereza. So period 24 months. Ebyabombeka aba offices ensya z'Ibanda branch ezinazo za Ramburo.